bazalwane once again egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Bazalwane once again sesihambile ibanga si kuningi esikufundile kuma previous lessons. Today sizoqhubeka ke ku lesson wethu lesson 7 la khona ke sizobe sibheka ezinye izinto ezibalekile eyidila ke nomsebenzi kaJesu esekhaya eZulwini prior ukuthi abuye ezemhlabeni. Now previously na ke sidiscoverile bazalwane ukuthi ke sathola background yokuthi ke ukuze sikufike kule nqoshunqosho yesono esikuyona namhlanje iqale kanjani iprocess. Kuqala eZulwini yonke into yamuvela emhlabeni. Sathola ukuthi uAdam noEva walahlekelwa umbuso, uJesu wafika wawuregaina umbuso wasifela wafela ihlabathi kanjalo nomhlaba futhi nawo wawubuyisa kanjalo as well. Sathola kusathane sebenzisa ke yama structures ebandla ukuthi agcina ngenile kulona wagcineke enze izinto ezimbi to take away icebo losendiso from abantu emhlabeni ukuthi wal corrupta icebo losendiso sebenzisa isilo. Sathola lokho nanomlando wakhona ukuthi nalesilo saqala nini ukubusa sathola ingozi nini. Sathola ukuthi futhi ngo1929 ingozi yaqala yaba kube process yokuba ku healing. Sathola ukuthi izogcina ilapheke ngokuphelele. And sathola ukuthi khona isilo sesibili futhi esisiza lesilo sokuqala ukuthi sithola amandla noku-enforce ke imithetho ethize ezohamba hambe ke ilwisana noNkulunkulu. Sitholile ukuthi siqalile lemithetho le isithola itraction noma iya ngokugaina momentum kulesi sikhathi esiphila kusona. Lama processes amaningi eyenzekayo nokuthi izinto ze-banking neze-finance ziyashintsha nazo zilungiselela lesi sikhathi lesi la khona abantu bezokwazi ukuba restricted ukuthi angakwazi umuntu ukuthenga nokudayisa uma engazange aze comply nezimo noma nemithetho ezoshawa yasezweni. So kuningi ke sikukhavile bazalwane. Now namhlanje sizokhava ke part ebalekile kakhulu bazalwane, ipart edila ke ne-judgment. Now i-judgment ke ihlukene igaba ezintathu bazalwane. Sizongena kuzona le igaba ezintathu ukuthi ke zihamba kanjani. Why is this important ukuthi ke sidile nakho? Ingoba le part ye-judgment bazalwane siyithola lapha yana kwi-sanctuary noma kuyithabanekeli njengoba sike sadila nalo ukuthi yonke into lapha kuyithabanekeli icebo losindiso lonke is involved lapha ya ukuthi uNkulunkulu whatever konke uNkulunkulu ayezokwenza ngoJesu Kristu ukusindisa ihlabathi konke was written kuyithabanekeli ukuthi ithabanekeli lali type bese ukuthi uJesu being the antitype noma a fulfillment yethabanekeli. That is why mangabe kukhulunywa ngemithetho nazo zonke lezi zinto lezi kuthiwa ke izisithunzi sika Jesu Kristu. Jesu is the substance noma uyo oyi fulfillment. So uJesu njoba ke esekhaya eZulwini kunesigabazo ngena kusona se-judgment ngoba uma ufundisa ambulo nje uchapter 22 uyachaza ukuthi uJesu he's coming quickly and uza nomvuzo wakhe. So lo mvuzo uJesu aza nawo first it has to be determined ukuthi imuphi umvuzo uJesu azofika nawo ezoletha kubantwana bakhe. So lento ethi ke this first needs to be a determination ukuthi ubani ozothola lokhu, ubani ozothola lokhu, ubani ozothola impilo engenaphakade, ubani ozothola ukufa ongenaphakade. Then uJesu ke bese eyabuya kanjalo. So lesi sigaba ke sibalekile ngoba hayi wonke umuntu ozongena eZulwini bazalwane noma ozosindiswa. iBhayibheli liclear mangabe likhuluma kanjalo bazalwane ukuthi hayi wonke umuntu ozosindiswa. Yes uJesu bangabe lichaza iBhayibheli ekhuluma lapha kuJohn 3:16 ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangakanani wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. And then bese iverse lithi ngokuba ilo nalo okholwa yiyo angabhubhi but abe nokuphila okunaphakade. Ngabamazi it's not wonke umuntu, although uNkulunkulu wasifela sonke emhlabeni, but ilo nalo oyokhetha uJesu oyoba ke oyobala kulaba abasindisiwe. So lo nalo uNkulunkulu has to determine ukuthi ubani lo okhethile uJesu esaphila la emhlabeni ukuze akwazi ke ukuthi ke aye ekhaya eZulwini. Number 2 bazalwane, kule judgment ezokwenzeka uNkulunkulu khona isikhathi esofika azoqeda ukuthi ahlulele. Lento sibiza ukuthi i-close of probation la khona uJesu eseqeda umsebenzi wakhe ube umpriest nokunxusela. Ngoba siyofika isikhathi bazalwane la umuso ozovalwa khona.
ngoba umusa ngeke uzovame bazalwane ngingaphakathi uNkulunkulu khona isikhathi la afisa ukuqeda le period yesono ukuze isona siqede completely forever singaphinde sibe khona ngoba isono into eya intruder uNkulunkulu kwicebo lakhe lokucreate iuniverse yonke into angazange azahlela uNkulunkulu ukuthi kufuneka ibe khona but kodwa enze iprovision yokuthi mesefikile nayi into azoyenza ukuthi alwisane nayo ukuze agcine eqedile. So it was not part of iplan kaNkulunkulu. So egcineni uNkulunkulu uzoqeda ngayo once and for all, and that is good news bazalwane ngoba isono sibi njengoba sibona emhlabeni izinto ezenzekayo asifisi ukuthi uNkulunkulu esisindisile sibuye sidlule kule chapter efana nale ezidlule kuyona la emhlabeni. So uNkulunkulu uzodila nayo ngesikhathi ke esifanele. Now ukuze si-understandeke lento ye-judgment bazalwane, we need to go back kwi-sanctuary, but sifune siqale sibheke la kule portion le engizoyifunda la siyibuyisele emuva. uDaniel 8:14 uthi wathi kimi koze kube izikhathi zokuhlwa nezokusa eziyinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu bese ke iyahlanjululwa indlu engcwele. uDaniel lana mangabe enikwa this interpretation noma le ncazelo le ye vision ayitholile uyatshela lapha ukuthi indlu engcwele izohlanjululwa. La mengabe kukhulunywa indlu engcwele bazalwane kukhulunywa ngesanctuary noma kukhulunywa ngethebanekele leli sikhulume ngalo. Kuthiwa ke kuzoba 2300 weinsuku bese ithebanekele noma indlu engcwele bese iyahlanzwa. Ngamanye amazwi idlula kwi-process of cleansing isanctuary noma ithebanekele. Nombuzo ukuthi ke iliphi leli thebanekele ekukhulunywa ngalo la. Leli thebanekele elikhulunywa ngalo ithebanekele lisekhaya eZulwini bazalwane, akukwazi ukuba elisemhlabeni. Ngoba elisemhlabeni ngalesi sikhathi uDaniel enikwa lombono lo laselibhidleziwe lishisiwe. uNebukadnezar sakhumbula efika eyonqoba uJuda neJerusalem ukuthi uLukhuzi Nebukadnezar wahlasela wabhidliza yonke into njoba wathumba ke laba bahamba njengoDaniel oyedwa walaba bathunjwa bayiswa eBabylon. So iTemple was no more. So 2300 days ngisho noma ungabala ngoba ukurebuild kweTemple it took many years bazalwane ukuthi ke libe rebuilt. So it cannot apply kwithebanekeli noma kwiTemple elali physical lalapha kaLokhuzana kaJuda, but la khulunywa ke ngethebanekeli elisekhaya eZulwini ukuthi ke kulo 2300 days lalizodlula kwi-cleansing. And now lo 2300 days ubaleka lendlela le bazalwane ngoba usitshela i-period la of which manje in order ukuthi sazi ukuthi le period ye-cleansing noma leyo kuhlanzwa kwethebanekeli iqala nini. Ngoba we sazi ukuthi iqala nini lo 2300 mesazi ukuthi uqala nini, obviously mangabe siya la kuphela khona sizokwazi ukuthi okay nayi period yokuqala yokuhlanzwa kwendle engcwele ekhaya eZulwini. So we would know that. Now what does it mean ukucleanswa kwethebanekeli? We need to go back kwithebanekeli leli elisemhlabeni elakhiwa uMoses in order to understand ukuthi kuchaza ukuthini. Ngizokusho nje manje ukuthi kuchaza ukuthini and then bese ngiya-explain ngama verse la. When it comes to mekuchazwe bazalwane i-cleansing noma ukuhlanzwa kwendlu engcwele kukhulunywa nge-judgment eyiba khona. Now ngizoyibeka kanje, enyakeni bazalwane abazalwane babefika kwithebanekeli nezilwane zabo, if mangabe kuyimvu noma kuyimbuzi noma kuyesinye isilwane esasiclean for labanye ababethothi bampofu mhlamba abanayo imali yokuthenga lokho okusuke kukhulu njengezimvu nani. So ngekathi befika beyoconfessa izono zabo ngoba befika nesilwane bafike baconfessa njengoba sesakuthola lapha kwi lesson 2 ukuthi baconfesse izono zabo and then bese isilwane siyabulawa. Isilwane representing ukuthi uJesu ozofela izono zabo, right, ozofela izono zethu. So izono bayaconfessa la bayivuma esilwaneni, isilwane siyabulawa representing uJesu ofela umuntu ngamanye amazwi oyi-substitute. Lelo gazi lithathwe likhongozelwe, abapriest balithatha igazi bayolifafaza ngaphakathi kwilokhuzana kwithebanekele bagcobe nasempondweni lezi ze-altar lempepho. So leyo process iqhubeke. So ngamanye amazwi izono zisuka kuwena ziye esilwaneni, then zisuka esilwaneni through ukubulawa kwesilwane
ukukhongozelwa kwegazi ngoba igazi kuthiwa ke it's the life of that animal noma impilo yesilwane isegazini noma yonke into ephilayo isegazini. So lo gazi lelo lithathwe liyiswe kwi sanctuary, meaning I record lesono liya lapha ya elokhuzana kuyithebanekele. So leyo process ke ihamba ke unyaka wonke, whether ufike kabili noma ufike kathathu uya kuthebanekele, bebaningi befika. Bese kuthi ngosuku olodwa enyakeni kwakuba usuku lokubuyisana ekubizwa kuthiwa i-Day of Atonement. Lolu suku lolu bazalwane kwakusuku la khona ithebanekele lalihlanzwa khona, licleanswe khona, zonke lezono lezi ezilanga phakathi zazi cleanswa zisuswe kwi-camp ka Israel once and for all, zihanjwe ziyotshalwa le kude zingabe isaba khona, meaning ukuthi lezo zono lezo sezidiliwe nazo once and for all, and they will never come back kubantwana bakaNkulunkulu. But kokune duty futhi abantwana bakaNkulunkulu akufanele bayenze ngekhathi kuusuku lwe-atonement. Umpriest laphana wayengena endaweni engcwele kanye ngonyaka. Mengabe engena endaweni engcwele ongayona into iprocess ayenziwa njalo, wayekwenza nje once a year bazalwane ngalesi sikhathi lesi. Umpriest mangabe ezongena laphana kuusuku lwe-atonement, uIsrael kwakufuneke uzihluphe, kwakufuneke uzishaye, ukhumbule ukuthi ngabe sikhona yini isono njengoba kwenziwa i-final cleansing nje, njengoba kwenziwa i-final cleansing ukuthi sikhona isono engazange ngisivume kulo enyakeni nje wonke, konke into engiyenzile ngikathi ngiconfessa, but asikho isono esisalile. Lapho kwakufuneka bazile bazihluphe, and uNkulunkulu uthi mabe bengakwenzanga lokho uthi they were cut off. So lento ke bazalwane isisa ke la ekutheni uIsrael kwakumele adlule kule process le. Now enye into eyafuneka yenzeke la, kwakufuneka wena imbuzo ezimbili ezazo represent, eyokuqala okuthiwa uAzazeli, enye kuthiwa imbuzi kaNkulunkulu. Le yaNkulunkulu imbuzi kwakuyiyona eyayibulawa bese iya cleanser i-sanctuary mangabe umpriest esethathe zonke izono kwi-sanctuary was confessa kule mbuzi le ekuthiwa uAzazeli. Le mbuzi ekuthiwa uAzazeli mise confessiwe zonke izono lezi kade isuke kumuntu zaya esilwaneni, zasuke esilwaneni zaya recordwa kwi-sanctuary noma kuyithebanekele, zifune isuke umpriest ayisusa aziconfesse kuyilekhuzana kule mbuzi uAzazeli. Le mbuzi ayibulawa ke ithathwa iphila iyiswe ehlane iyofela khona ehlane ingabulawa umuntu. Na kune symbolism ekhona lapho engicabanga ukuthi mhlambe kumele ngingene kuyona at a later stage manje sesingena ku stage esilandelayo, iphase elandelayo judgment. Now sizofunda ku Leviticus 16 uverse 29 kuya 31 uthi lokhu kuyakuba isimiso esiphakade kini ngenyanga esikhombisa ngolweshumi lwenyanga niyakuthobisa imphefumulo yenu, ningasebenzi imisebenzi okuzalwa ekhaya nomfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu, ngokuba ngalolo suku niyakwenzelwa ukubuyisana ukuba nihlanjululwe niyakuhlambuluka ezonweni zenu zonke phambi kukaJehova. Kuyisabatha lokuphumula okuzothileyo kini, anothobisa imphefumulo yenu, kuyisimiso esiphakade. Nangu uNkulunkulu la ikhuluma ukuthi le process ye-Day of Atonement asho ukuthi ingasiphi isikhathi yini afuneka bayenze, kufanele bathobise imphefumulo yabo ukuthi bazile babe nokuzila and bazihluphe. Yini leso sikhathi leso uNkulunkulu ekuthiwa uyobahlambulula ezonweni zabo, ngoba izono zabo bazalwane although saseyisukile kubona ngokufela lesi ngenxa yalesi silwane lesi, but zasisakhona lapho kuyitebanekele. So uNkulunkulu kufuneka adile nazo once and for all, so that zingaphinde zibalelwe kubona abantwana bakaNkulunkulu, ngoba kwangakadilwa nazo completely njengoba zayisuke zisalapha kuyitebanekele. Indaba uzoyithola kahle emofunda uExodus noLeviticus uhlanganise khona uzoyithola indaba iphelele lapho. So siyabona ukuthi kuyitebanekele leli lasemhlabeni kwakunale process le, and uNkulunkulu uthi mangabe ukufunda kuDaniel 8 verse 14 naleyo process ekhaya eZulwini, it's the same process as well throughout history. Abantu ezisiconfessa izono zethu siyisa kuJesu ukuthi Nkosi ngonile kuwena ngenza ukuthi nokuthi Nkosi yami ngicela ukuthi ungixolele
ungiphe umoya wakho ukuthi lesono lesi ngingaphinde ngibuyele kusona, uNkulunkulu angiphe forgiveness, bese ke emva kwalokho ngiyaqhubeka nempilo. But leso sono njengoba siconfessiwe siyahamba siya eZulwini and siba recorded eincwadini, sizozothola ukuthi in what sense lapha mase sifunda incwadi yesambulo. But there will come a time whereby lezi zono they will be blotted out for good, ekutheni khona ngeke saphinde libe khona irecord lesono elizomelana nawe mangabe umntwana kaNkulunkulu ozivumile zonke izono zakho. And ke ile process lena ekukhulunywa ngayo la. Lo 2300 weinsuku bazalwane ngifuna subheke ukuthi akuzona insuku eziliteral lezi ezu 2300 njengoba uchaza uDaniel 8 verse 14. Yakhumbula sikhuluma ukuthi ke in prophecy bazalwane a day equals a year. Okuchaza ukuthi njengoba ku 2300 days it means that u2300 years lokhulunywa ngawo. Njengoba sichazile naloya 1260 days okhulunywa ngawo lapha yana kuSambulo 13 na kuDaniel 7 ukuthi ukhuluma kahle ngo 1260 years ukubusa kwesilo. Lana ke uNkulunkulu le time prophecy asiphe yona la isiprophet osesikhathi la sikhuluma ke ngesikhathi ngeminyaka e2300. Now sidinga ukuthola ukuthi leminyaka iqalaphi so that sizokwazi ukuthi njengoba siphila nje history siqala nini isikhathi sokuhlanjululwa kwesanctuary, meaning isikhathi sejudgment la khona abantwana baNkulunkulu ekuthiwa abathobisa imphefumulo yabo. Nathi kufanele sibe kwisimo sokuthobisa imphefumulo yethu knowing ukuthi sikwi process ye judgment whereby salvation yethu is being determined ukuthi ngampela samamukela uJesu ngeninkosi nomsindisi saphila impilo leyo uNkulunkulu ayifunayo kwaze kwaba segcineni na. Sikwi process leyo as we speak bazalwane, but sifuna ukuthola ukuthi liyaqala nini ngoba njengoba siphila esikhathini sokugcina it means that leyo process leyo isiqalile. Imangabo ufunda isambulo chapter 14 esophinde singene kuona ukuthi isambulo 14 usinika context ukuthi siphila esikhathini sokugcina and siphila kwesikhathi sifa ukuthi sokwahlulela, but sifuna ukwazi ukuthi lesikhathi lesi saqala nini and what were the events connected nokuqala kwalesi sikhathi lesi. Now uDaniel 9 verse 24 kwa 25 uthi ke amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa ukulunga okuphakade nokunamathelisa umbono neziprofeto nokugcoba indlu engcwele. Ngalokho yazi uqonda ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalem kuze kufike ogcotshiweyo umbusi kuya kuba ngamasonto ayisikhombisa lihlale lakhiwe izitaladi zalo nogange lwalo amasonto angamashumi ayisithupha nambili nasesikhathini sokuhlupheka. Now lama verse lawo bazalwane ngiyazi awazwakala kahle uma bofunda ngesizulu, it's better uma uzosebenzisa ama translation uma uzodila nale part le engizodila nayo manje. Lana bazalwane kukhulunywa ngo70 weeks ngamaviki awu 70 la. Lama viki lawa ayikhomba into ezimbili. Eyokuqala ayikhomba iprobation ya Juda. uJuda wawunikwe uNkulunkulu ngalesikhathi lesi saDaniel wawunika u70 weeks ukuthi kulo 70 weeks Juda uma ungalungisa indlela yakho njengesizwe sami engisikhethile ngiza ukulahla. Ngeke usaba isizwe esikhethekile sopriest njengoba uNkulunkulu ayenza icovenant ku Exodus chapter 19 njengoba esasufundile. So uNkulunkulu uthi ke kulo 70 weeks lo if mangabe ungakwenza ukulunga kuona uqede yonke ububi bakho so that uzoba perfected kumina uwenza ukulungile, then you are going to be cut off as isizwe noma ngeke usabe isizwe esikhethekile sami. That's the first point. Number 2, lo 70 weeks okhomba isikhathi uJesu ayizofika ngaso emhlabeni ezoqala umsebenzi wakhe okuzosifela na konke okunye okuconnected no ministry kaJesu. So in other words bazalwane la uIsrael wawunikwe even the time nonyaka uJesu ayizoqala khona
iministry yakhe ngo AD 27. So lento isinika ukuthi bazalwane uNkulunkulu akawushiya ngoIsrael noma uJuda ebumnyameni concerning ukuza kwaJesu. But muyifunda kahle uChapter 9 uyathola ukuthi uNkulunkulu wabanika yonke into ofanele bayazi ngokubuya kwaJesu noma ngokufika kwaJesu emhlabeni. But ke abazange bazi bayitadisha prophecy ekwenza ukuthi uJesu ngekathi efika abakwazanga ukumrecognize ukufika kwakhe. Now lo 70 weeks lo ekhulunya ngayo la akuwona 70 weeks so literal bazalwane kusayilokhuzana le kusayi-time prophecy ngamanye amazwi bazalwane ngoba lo 70 weeks is equal to 490 years kanje ngoba u70 weeks uzobala ukuthi amaviki awu70 lawo okuchaza ukuthi 490 days okuchaza ukuthi ke u490 years lo so uIsrael onika u490 years from that time ukuthi ulungise lo kufuneka ukulungisa. But lana ukhona igama elilodwa laphayana noma amagama nje u2 ekuthiwa athi kuleli verse lama verse lawa anqunyelwe abantu or cut off la mangabe uzothola ngesingisi. But muya kuyilokhuzana kwiHebrew bazalwane u28 u8:28:52 kwiconcordance kulabo abazoba nawo mhlawumbe ngomafoni nani leli gama lithi kotok chaza ukuthi ke I don't know if ngil pronounce right but igama lesihebheru leli lichaza ukuthi ke a primitive root properly to cut off or to determine. In other words labazalwane lo 70 weeks esikhuluma ngawo kuthiwa ke it has been cut off noma ususiwe from somewhere. Umbuzo ke uthi ususwe ke iphi nendawo. Lo 70 weeks ususwe kulo 2300 days or 2300 years lo esikhulume ngawo kuDaniel 8 verse 14. Ngoba lo 2300 years i-time prophecy le arranger sonke lesikhathi up until i-judgment iqala. But kuso kuyonke le time prophecy uNkulunkulu ukhiphe u70 weeks kuwona lokhuzana ochaze isigameko sokuza kwaJesu the uMessiah neprobation enikwe uJuda ngalesa sikhathi lesiya. So lana kuyashiya ukuthi lo 70 weeks uqala nini? Kuthiwa lo 70 weeks uqala ekuphumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalem. So we have to go back with history ukuthola ukuthi njobe uNebukadnezar wabhidliza iJerusalem yaphuma nini izwi noma idecree yokuthi iJerusalem malakhiwe futhi alakhiwe aliphinde lakhiwe futhi. Now leyo decree leyo bazalwane esibona igraphic yethu la leyo decree yaqala ngonyaka yenziwa ngonyaka ka457 BC. Okuchaza ukuthi we have a starting point bazalwane sathi lo 2300 days noma lo 2300 years which is 457 BC. Ngoba uqala kwawo u70 weeks lo uqala ngale period and we know ukuthi it has been cut off from 2300. We have no other reference anywhere else echaza uqala kwa2300 okuchaza ukuthi uqala kwa2300 no 70 weeks it has to be the same date bazalwane which is 457. Noma uqala ku457 uwehle nawo bazalwane ubala u2300 years ugcina kunyaka ka1844 AD. So that is completely 2300 days. Now it means bazalwane lento le uJesu waqala iprocess ye-judgment eZulwini ngonyaka ka1844 uAD ngokwe-calculation yesiprofeto sikaDaniel. That is ukusho kwaDaniel bazalwane uthi i-judgment noma uJesu wasuka endaweni engcwele njengompriest wayenza umpriest omkhulu wayongena kwindawo engcwele ekhaya eZulwini ukuthi iprocess ye-judgment iqala. Na ukuze uyithole kahle le ndaba ufuna kuye kuDaniel 7 bazalwane ngoba uDaniel 7 uyakuchazela lento engisho bazalwane ukuthi uJesu wasuka waya ku-ancient of days ngokusho kwaDaniel komdala weinsuku ukuthi ayo receive umbuso signifying the beginning of that process of the judgment ukuthi lesi sikhathi lesi sokusuka endaweni engcwele aye endaweni engcwele umpriest signifying by uJesu esuka endaweni engcwele eZulwini endaweni engcwele to begin the process of judgment whereby uIsrael ngaphandle wakusuka ukuyiprocess ye-judgment. That is why bafuneke uIsrael uzihluphe uzile ngoba wakudeterminishwa i-outcome yezono zabo ukuthi are they going to be blotted out in forever
noma cha ngabe kukhona yini abangazange bakonfesse ongayanga lapha ngoba if kwakukhona abangazange bakonfesse they were cut off immediately njenga from eZulwini sikaNkulunkulu. Now as sibona le graphic bazalwane u457 to 18 to 18 to 1844 bese in between siyathola ukuthi kuno AD27 no 31 no 34 ama dates lawa a includiwe lapha ku Daniel chapter 9 kulo 70 weeks bazalwane but engene kuwona ngoba is prophetess dila nokuza kwaJesu okwaqala but thina is prophetess focus akusona ilesi se day of atonement noma usuku lokubuyisana noma usuku lwejudgment lolu uNkulunkulu akhulume ngalo. Now in order ukuthi si understand le part le ka 457 BC uya ku 1844 AD ngicela ngichaze kancane ngoba kungenzeka kube khona abantu abangakaze bayizwe before lento le noma bay understand. Lapha yana kune calendar noma kune time frame ebekiwe lapha. Siyabona ukuthi kulo line o blue ophathi nendawo lo line blue uhlukanise ama period awu2 le ngala esandleni sesinqele kuthiwa iBC or else manje sebebizwa ukuthi iBCE. uBC umele ukuthi before Christ bese uthi uBCE ngendlela sebekubiza ngayo manje bathi before common era bese uthi ngala ku-AD esandleni sokudla Anno Domini or the year of our Lord or bese uthi ngenzansi manje sebebizwa ukuthi CE or i-common era. So igaba embili lezi ze calendar ngala ku BC uJesu engakabi khona ngala uJesu wayesefikile but njalo nje ubuhlukanisele lapha siyabona ukuthi nje ubuhlukanisele uline kuno 1 ngala no 1 ngala bese uthi ngale side leli sesandleni sesinxele u457 mangabe usondela ngakuline no blue siyabona ukuthi inumber ziya ngokwehla so u457 456 455 kanjalo uzuyofika ku3 ku2 ku1 bese iyaphela iperiod ka BC uqale iperiod kabani ka AD Anno Domini uqale ku period 1 noma kunyaka oqala unyaka wesibili wesithathu wes4 uzuyofika ku1844 uzuyofika ku2022 lesikubona namhlanje. So ngo457 umubala uwehla uzophinda uqale futhi again uzuyofika ku1844 u2300 weminyaka lo bazalwane ekukhuluma ngawo. So when sikhuluma ngo BC no AD kusuke sikhuluma ngento eme kanje. I hope iyabonakala ukuthi ke ime kanjani. So that is the period ekukhulunywa ngayo la. Now uDaniel 7 verse 9 to 10 uthi ngisabheka wabekwa izihlalo zobukhosi kwahlala omdala wezinsuku izembatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo isihlalo sakhe sobukhosi sasi ngamalangabe omlilo amasondo aso engumlilo ovuthayo umnonjana womlilo wavela waphuma phambi kwakhe izinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe wahlala abahluleli izincwadi zavulwa. Na le period lena ke iyona lesikhuluma ngaba zalo ukuthi uNkulunkulu lapha uJesu uyabonakala eZulwini eya kumdala weinsuku and ihlalo zahlala phansi kwaqala ukwahlulela njengoba kuthiwa ke incwadi zavulwa. There is a process of judgment ayenzeke emhlabeni bazalwane iyenzeke eZulwini kwi-sanctuary noma kwi-tabernacle elisekhaya eZulwini leli esikade sikhuluma ngalo. Then uSambulo 11 verse 18 kuya 19 uthi ke nezizwe zazinolaka kepha kwafika ulaka lwakho nesikhathi sokwahlulelwa kwabafileyo nokunika umvuzo izinceku zakho abaprofeti nabangcwele nabesabayo igama lakho abancane nabakhulu nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba kwase kuvula ithempeli likaNkulunkulu eliseZulwini kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Lana bazalwane isambulo sikhuluma lento eshiwo lapha kuDaniel 7 just that lapha ku chapter 11 wesambulo sinikwa information additional lapha ukuthi number 1 ngekathi kuvuleka abafileyo abahlulelwayo. That's the first one. Number 2 esikutholayo ukuthi kuvuleka ithempeli and then kubonakala umphongolo wesivumelwane phakathi ethempelini
umphongolo isivumelwano siyazi bazalwane kwakunamani kwakunemiyalelo eyishumi okuchaza ukuthi njengoba kwahlulelwa nje kusetshenziswa as a standard of judgment kusetshenziswa imiyalelo eyishumi bazalwane. This could not be more clear bazalwane ukuthi njengoba kukhulunywa ngejudgment la kwisambulo kukhulunywa ukuthi istandard sejudgment bazalwane singumthetho kaNkuluNkulu lo esikhulume ngaye the 10 commandments. Now siyatshela futhi ukuthi judgment njengoba yaqala ngo1844 iqala ngabantu abafileyo ngabamazi bonke abantu kusukela kuAdam noma kusukela kuAbela since he was the first one ukuthi afe uzoziyofika kubantu kulesikhathi esiphila kusona kuba bonke abantu abafayo into kanjalo. So le judgment ime kanjalo bazalwane abafileyo. Then le process of judgment bazalwane kumele ijudgment isuke kwabantu abafileyo iye kwabaphilayo. And ithi mabe sifika kwabaphilayo bazalwane ifikiswa yitest le esikhulume ngayo yoPhawu Lwesilo noPhawu laNkuluNkulu. Ngoba ngeke abantu bephila bazalwane uNkulunkulu abajaje one by one. That would not be possible ukuthi kwenzeke. So that is why sonke kuzothi wonke umuntu emhlabeni ezothola itest at once. Njengoba kuzofika uPhawu Lwesilo bazalwane uPhawu Lwesilo luyitest isivivinyo lesiyabazalwane esodiseminisha ukuthi esohlukanisa umhlaba into two groups. Yilabo abazothola uPhawu laNkuluNkulu ngala, yilabo abazothola uPhawu Lwesilo ngala. So lolu suku luyitest, it's a judgment ezokwenzeka ukuthi wena njengoba uzokhetha lo okhethayo ubani oyinkosi yakho. Njengoba imithetho uNkulunkulu eshayile umthetho wakhe ngala nesilo sishayile umthetho wakhe sisetshenziswa uSathane. Imithetho mbili ezoshawa la eshayiwe in other words. Yes uNkulunkulu has already been declared. But lo munye usazoshawa nawo ozothi musushayiwe nangu uNkulunkulu ngala nangu uSathane ngala ubani ozomkhetha. Who will you choose as your king? That is the final test bazalwane. And the test yenzeka simultaneously ne judgment. Ekhomba ukuthi this test is a determination ukuthi wena ubelonga kulephi. That is why bazalwane uPhawu Lwesilo ukulazi nazo zonke izinto ezinvolved noPhawu laNkulunkulu kubaleka ngaka lesikhathi siphila kusona. Ngoba bazalwane this is a life and death issue. That is why we are doing these things bazalwane sifundisa angimina ngedo ozenzayo ifunde kanje. There are many people abazenzayo around umhlaba wonke bazalwane abafundisa exactly into engiyifundisayo. Ngoba wonke umuntu ufika afinyelele kuleli qiniso ukuze the time itest ifika sikwazi ukuba ready spiritual ukumela uNkulunkulu singabe sesayidinela wrong. Uthi muqhubeka usambulo 14. Usambulo 14 ukukhulunywa ngengelosi lana ezintathu ezinomyalezo ezuhambisa emhlabeni wonke represented by abantwana bakaNkulunkulu behambisa umyalezo emhlabeni wonke besetshenziswa umoya ongcwele ukuthi banike imhlaba imessage yokugcina yomhlaba. Le message ithini le yalezi ingelosi lezoqala. Lezi izingelosi ezimbili zokuqala la usambulo 14 verse 6 to 8 ithi ngase ngibone enye ingelosi ndize emkhathini weZulu inevangeli laphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu isho ngezwe elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile nikhuleke kuyo owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Yayisilandela enye ingelosi ithi liwile iBhabheloni elikhulu eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Lezi ingelosi lezi bazalwane khona esithathu esongena kuyona but lezi ezimbili la leyokuqala ikhuluma ngevangeli laphakade ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngoba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile sikhuleke kuyena owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Now we need to unpack le message yalengelosi oqala ukuthi ichaza ukuthini na mabe ithi asimsabo uNkulunkulu. Uma ithi asimsabo uNkulunkulu ngabe ichaze ukuthi asithuthumele yini kwi presence yakhe noma uchaza ukuthini. If emasifunda lamazwi lawo iZaga 8 verse 13 ithi ukumesaba uJehova ungukuzonda okubi ukuzidla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. In other words bazalwane la iZaga zikhuluma ukuthi ukusaba uNkulunkulu ukuzonda okubi ukuzonda isono ngamanye amazwi and siyazi ukuthi ukuzonda isono bazalwane
noma isono siyini isono siukweqa umthetho eziBhayibheli libekile ngathi sinika idefinition yesono ukuthi siyini. Now uthi uNkulunkulu ke ukuzidla nokuyikhukhumeza. Ngoba umuntu ozikhukumezayo akasiboni isidingo sikaNkulunkulu nokuthi avume izono zakhe azithobe uNkulunkulu. Uzibone right, uzibone engasidingi ukuthoba uNkulunkulu, uNkulunkulu uthi akayifuni ke le nto leyo ngoba umuntu osuke engakuzondanga ububi lokho. Kanjalo uma besifunda uDeuteronomy 10 uverse 20 uthi womesaba uJehova uNkulunkulu wakho umkhonze unamathele kuye ufunga igama lakhe. In other words la ukusaba uJehova oqala izakazithe ukusaba uJehova wenza njani ukuzonda kubi. Lana uthi mabe ethi mekhuluma uDeuteronomy ngokusaba uJehova ukhuluma ngokunamathela kuye. What does it mean mangabe kukhuluma ngokunamathela kuJehova? uDeuteronomy 11 verse 22 umqhubeka uthi ngokuba uma nigcina nokugcina yonke lemiyalo enginiyala ngayo ukuba niyenze nimthanda uJehova uNkulunkulu wenu nihambe ngazo zonke izindlela zakhe ninamathele kuye. In other words labazalwane ukunamathela kuJehova noma ukusaba uJehova ukunamathela kuyena. Ukunamathela kuyena ukuhamba emiyalelweni yakhe ukumthanda ngenhliziyo yakho yonke. So ukugcina imiyalo kaNkulunkulu nokumthanda it goes hand in hand bazalwane la ezikuchazwa and le ngilosi le mabe ekhuluma ngefear. That is why asikufuneke sizinike thina i-interpretation yethu ukuthi uma ngabe iBhayibheli lithi ifear ichaza ukuthini noma ukusaba kuchaza ukuthini, then thina sinike interpretation yethu. Kumele siye eBhayibhelini ukuze sithole ukuthi mabe ekhuluma ngokusaba lichaza ukuthini eze sibona incazelo esinikiwe lapha. Then ithi ke meqhubeka ingilosi ithi ke mesabeni uNkulunkulu nimnika inkazimulo. What does it mean to give him glory noma umnika inkazimulo? It has to do with indlela esiphila ngayo bazalwane. Ngoba inkazimulo it has to do with the character. Mangabe ufunda uJohn 1 verse 14 lapha ufunde ke no Exodus 34 verse 6 ke 7 and then ufunda base Korinte bokuqala chapter 10 verse 31 then abase Korinte bokuqala chapter 6 verse 20. Zonke lezi igameko zikhuluma ngesimo sokuthi isimilo sethu ngendlela esenza ngayo ulokhuzana azathi base Korinte bokuqala uthi noma sidla noma siphuza chapter 10 fune sikwenze udumo laNkulunkulu noma to the glory of God. Uma ufunda kulama versions lawa manje it has to do with the way esiphila ngayo nangendlela imizimba yethu esinakekela ngayo nangendlela esidla ngayo nangendlela esiyiphethe ngayo emphakathini esiphila kuyona emsebenzini ukuthi ngabe uNkulunkulu siyamkhazimulisa yini, ngabe uJesu uyaphila nikuthina abonakale ngezenzo zethu nangecharacter yethu abantu babone ukuthi ngempela lo amzalwane la uNkulunkulu uphila ngaphakathi kuyena, babona ukukholwa kuthina hayi uthi siba abantu abanjengabantu bezwe ngendlela esigqoka ngayo futhi bazalwane ngoba kunabantu abathi bayakholwa but abagqokiswa kwezwe baveze imizimba yabo ngendlela ekuyiyona balinga abantu ngendlela abaphila ngayo. So zonke lento lezo zikhuluma ngokukhazimulisa uNkulunkulu. So it has to do with that. And lento lena ikhuluma ukuthi abantwana baNkulunkulu abaphila isikhathi sokugcina la sekuyi judgment khona bamele ngempela baphile impilo yokumesaba uNkulunkulu nokumkhazimulisa because they are his representatives. Bamele uNkulunkulu njengoba uIsrael wenza icovenant noNkulunkulu ekugcineni wayiphula uNkulunkulu wamsusa uIsrael as a chosen nation. Namanje esikhetha uJesu nenkosi nomsindisi kuthiwa ke siyenzalo kwaAbraham ngokusho kwamaseGalatia. Okuchaza ukuthi nathi uIsrael umoya this time and usimele ukumrepresent uNkulunkulu kuyo yonke into esiyenzayo. Kufuna simkhazimulise uNkulunkulu simsabe abantu babone ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani and uNkulunkulu yini ayilindele kuthina singabantwana bakhe. So lama verse laba bazalwane nizophoza niwafunde. I'm not going to get into much detail ngawo but asakhuluma le message yengilosi le yokuqala ukuthi isho kanje, then bese sikhuluma le ngilosi lena ngokuthi simkhonze uNkulunkulu owuyena wadala izulu nomhlaba noma wadala izulu nomhlaba nemithombo yamanzi nako konke. Okuchaza ukuthi bazalwane it has to do with the creation la. Njoba sikhulumile ngesabatha bazalwane ukuthi isabatha liyisymbol yeauthority kaNkulunkulu. Okuchaza ukuthi njoba sikhonza uNkulunkulu nje ngokuthi uyicreator noma umdali wezulu nomhlaba, we need to be lengilosi sikhumbuza ukuthi siphumaphi kahle thina and yini elindeleke kuthina kusikhathi sokugcina ukuthi sihonoreshe usuku laNkulunkulu ongcwele ngoba luyisymbol yeauthority kaNkulunkulu nokuthi njoba thina siphila siqhamukaphi
ukuze sibe khona nje sidaliwe sivela kubani. Ngakho we owe him our allegiance ukuthi simkhonze uNkulunkulu, simhloniphe, senze konke akushoyo ngenxa ukuthi sivela kuyena create. So le ngilosi le iqukethe imessage emangalisayo lapha ewonisha abantwana baNkulunkulu abaphila esikhathini sokugcina ukuthi mabenzeni, ukuthi bamdumise uNkulunkulu ngoba ihora lokwahlulela selifikile leli sikhulume ngalo. This message ifikile bazalwane, and siyabona ukuthi ngempela ngokufunda uDaniel nesambulo sifikile esikhathini sokugcina bazalwane la khona uNkulunkulu ekhuluma kanjalo. Bese ingilosi lesibili ithi liwile iBhabheloni, okuchaza ukuthi bazalwane iBhabheloni liwile. Into mabiwile it means yayimile. Okuchaza leli bandla leli eRome at the time ngoba nje uPaul wayibhalela ibandla lamaRoma, ibandla lahamba la apostatize lagcine lenze yonke lento eliyenzile lawa ladakiswa zonke izizwe njengoba kuthiwa ke udakise iwayini umhlaba wonke ngewayini lobufebe balo. So this apostate church lesikhulume ngayo leli bandla lihlubukile lidakiswe izizwe zonke, bonke abantu emhlabeni they are doing izinto ezirong ngenxa yezinye imfundiso eziqhamuka la kuleli bandla leli lesikhulume ngalo. So liwile iBhabheloni, meaning imessage sifikile bazalwane ukuthi this is an apostate system ewise namanye amabandla noma nezinye izinkolo angikubeka kanjalo eziclaim ukuthi zikhonza uNkulunkulu. Bese kuthi ke lana kuSambulo 14 verse 9 kuya 10 ingelosi yesithathu le ithi yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwe elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyokuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. I-warning bazalwane le ivese siqale ngalo leli ngekathi siqala izifundo zethu ukuthi lento yoPaul isilo indlela ebaleke ngayo bazalwane, siyathola ukuthi lana it is a test la ukuthi if ulithola this is what is going to happen to you. Inayo into ezokwenzeka ngokuthola lolu Paul isilo, ngokukhonza isilo nokuthola uPaulaso in this sense, nayi into ezokwenzeka kuwena. So it is a warning yengilosi yesithathu, and lengilosi yasiwonisha bazalwane ukuthi thina siphile esikhathini sokugcina we must be careful. We must know ukuthi isilo siyini, we must know ukuthi uPaulaso luyini, we must know umfanekiso waso uyini, so that isingeke singene kwi-trap yokubanjwa uSathane. Now bese ke siya kuSambulo 22 verse 11 kuya 12 uthi olungileyo makenze njalo, ongalungile nongcolileyo makazingcolise njalo, kepha olungileyo makenze njalo ukulunga, nongcwele makazingcwelise njalo. Bheka ngiyeza masinyane umvuzo wami unami ukumnika yilo nalo njengomsebenzi wakhe. Amazwi lawo bazalwane uJesu uyakhuluma kuthiwa bazalwane la ongcolile olungile kahle zelungile, ongcolile kahle engcolile. Bheka ngiyeza masinyane. uJesu la ukhuluma bazalwane ngokubuya kwakhe ukuthi before abuye masinyane ongcolile akahlale engcolile, ohlanzekile akahlaze hlanzekile. What does this mean bazalwane? Lo ukhulunywa ngento ebizwa kuthiwa i-close of probation noma ukuvalwa komusa. uJesu njoba eunxuseli wethu, njoba eseZulwini manje kuyisikhathi sokwahlulela, khona isikhathi esofika la khona umhlaba usudecide khona completely ukuthi ungakuliphi iside. Umhlaba udecidile, uJesu uthi okay sendidecidile lo clean kahle ze clean, lo ngcolile kahle ze ngcolile, ngiyeza masinya. Because once i-test yaqedwa bazalwane wonke umuntu oba ne-opportunity yokukhetha yila uJesu khona eyobe seqeda umsebenzi wakhe ube umpriest omkhulu ukunxusela. Uyobe sebeka ingubo zakhe zokuba umpriest eceleni athi ke umsebenzi wami kuwupriest suphelile. Ngisho noma ukuthi uJesu mesephumile lapha, ngisho noma kuthi ungahambisa umkhuleko bazalwane ukuthi ucela izono ixolelwe, ngeke senzeka ngoba umusa uyobunjani usuvaliwe. There will be a close of probation bazalwane. Umusa ngeke uzuvame ingunaphakade bazalwane under kuma conditions esona. Umusa will only be there up until abantu bonke baziba decide ngokuphelele ukuthi ubani abamfunayo, uSathane noma uJesu.
ngokuthatha imithetho kaSathane ngala noma ngokuthatha imithetho kaNkulunkulu ngala. Bese uthi Isambulo 15 verse 4 kuya ku6 ithi ngubani ongayi kwesaba Nkosi adumisa igama lakho na ngoba wena wedwa ungcwele nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. Emva kwalokho ngabona kwase kuvulwa ithempeli lobufakazi eZulwini. Kwaphuma ethempelini izingelosi ezisikhombisa ezinezinhlupho ezisikhombisa zembethe ingubo yelineni ehlanzekileyo nekhazimulayo zizibophe esifubeni ngamabhande egolide. Lana kukhulunywa nange-judgment bazalwane ukuthi na i-judgment it has happened. Ngoba sithola lana kukhulunywa ngokuvula kwethempeli eZulwini la khona kunobufakazi eZulwini, meaning it's the testimony bazalwane which is umthetho kaNkulunkulu, the 10 commandments again. But sathola ukuthi lana kontenzeka futhi kukhona ingelosi eziphumayo la ingelosi lezi kuthiwa zinezinhlupho engake ezisikhombisa. Now into ezokwenzeka yile bazalwane uJesu bese eqedile ukuvala umusa isilo kumele sithole ipunishment nalabo abalandela isilo kumele bathole ipunishment ngokweBhayibheli and kumele bathole inhlupho lezi ezisikhombisa ekukhulunywa ngazo. Now ngifuna sibheke la bazalwane kunemfundiso ekho biblical ekhona okuyizwe abazalwane bekhuluma ngokuthi inhlupho ezisikhombisa ziyofika abangcwele sebehlwithiwe. iBhayibheli does not teach that bazalwane. Sakhumbula ukuthi inhlupho ezafika eGibhithe ngenkathi uNkulunkulu ekhipha uIsrayeli eGibhithe ukuthi inhlupho zafika zashawa iGibhithe lashawa ngenhlupho lezi ezaziyishumi. uIsrayeli wongakhishwanga eGibhithe wayesakhona eGibhithe. It's just that there was a separation bona bese Goshen laba abanye bengala beshawa ngala, but there was a separation. Kanjalo nalapha ekugcineni bazalwane kuzoba khona iseparation. That is why uJesu mangabe ufunda uMatthew 24 uma uzosebenzisa itype ne-antitype lapha yana ukuthi uJesu uthi mangabe nibona incithakalo noma iabomination of desolation ikake eJerusalem abomuka eJerusalem ngama imazwi kufanele baphume kuma cities noma kwi-city of Jerusalem so that ipunishment yaNkulunkulu miyehla bangabe ingxenye yayo. So there has to be a separation ngoba labo abakhonza uNkulunkulu bakuleli side nalabo abanye njengoba wenzeka eGoshen naseGibhithe kanjalo ngalo ndlela leyo. But inhlupho zafika bese Gibhithe, bese Gibhithe abantu baNkulunkulu kanjalo nala inhlupho ziyofika umusa usuvaliwe bese la emhlabeni abantu baNkulunkulu, but ngenxa ukuthi banophawu kaNkulunkulu bayovikeleka. That is why ingelosi lezi yana ezu4 ebamba imoya emine kuthiwa azibambi imoya emini up until abantwana baNkulunkulu bazi bathola uphawu lwaNkulunkulu emabunzeni. So ukuze babe protected isikhathi masifika kanjalo uma ufunda noHezekiel chapter 9 nakhona uyayithola ireference yophawu lwaNkulunkulu nedestruction ezofika ukuthi laba banophawu lezi ingelosi kwakuthiwa azingasondeli kulaba kwincwadi yaEzekiel kwiOld Testament azingasondeli kulaba abanophawu lwaNkulunkulu emabunzeni. Abantwana baNkulunkulu ba protected esikhathini lesi seyinhlupho uma mangabe uNkulunkulu eyiletha ngengilosi lakhe lezi ezisikhombisa. Inhlupho ke bazalwane uyazithola lapha kwiSambulo 16 verse 1 to 21 njengoba siyibona lapha ukuthi sokuqala isilonda esibi esibhlungu kulandeleke ulwandle luphenduke igazi, kulandele imithombo yamanzi naye ibe igazi, ilanga lishise futhi abantu lishise yonke into nevegetation kanjalo. 5 kwaba khona futhi ubumnyama embusweni weSilo, meaning the whole world ngoba iSilo sophinde sibusa umhlaba wonke as well. So there will be darkness bazalwane, gross darkness. U6 uthi ke ukoma kweEufrate. Ukoma kweEufrate ke it's a symbol leyana bazalwane echaza ukuthi njengoba amanzi kade esupporta iSilo, ngoba amanzi ngathi yazi ukuthi abantu izilimu and so forth njengoba desithola ngenkathi sidila neprofess ukuvuka kweSilo emanzini ukuthi lapha ke isupport leSilo lesi njengoba sekuvala umusa abantu seberealize ukuthi lezi inhlupho njengoba ifika ezisishaya ngaka besicabanga ukuthi silandela uNkulunkulu all along kanti leSilo bekuyisona bese sisidukisa. Labazalwane nade bekhuluma ukuthi iSilo yiso noPaul leSilo kanje bebeqinisile it will be too late and unfortunately bazalwane ngoba umusa ubusuvaliwe. But ke wonke umhlaba will turn against iSilo, but it will be too late. Yonke lama support ade bewathola from amakhosi omhlaba, from ama religions labahlukene
all those that support will be removed from leli bandla leli, and it will be left to get the punishment kaJehova. Bese uthi 7 ukuzamazama umhlaba nesichotho esikhulu lokhu signifying ukuthi uJesu ke esebuya ngamafezulu. Now ukuvala komusa bazalwane, uNkulunkulu uJesu uyavala umusa, ababi bathola ipunishment yabo, while abangcwele bebalekile labaleke khona ngoba they will be persecuted heavily bazalwane. Babe beshushiswa heavily, uthathwe yonke into yabo ngoba babe bengakwazi ukuthenga, bengakwazi ukudayisa yonke into, babe belahlekelwe imizi yabo, abanye kube kulahlekelwe kuningi ngoba bekulahlekele bazalwane ngenxa yokuthi bakhetha ukulandela uJesu. Bathi ngisho noma ngagathiwani ngeke ulamukele uPaul Lwesilo, noma singahlupheka but ngeke silamukele. That is why uSambulo 14 verse 12 uthi ke naku kubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Okuchaza bazalwane lesikhathi sobe sesimbi kakhulu kubantwana baNkulunkulu. That is why uBhayibheli iSambulo 14 sithi naku kubekezela kwabangcwele, ngoba kudinga bazalwane ukubekezela extraordinary lezinto ezokwenzeka kubantwana baNkulunkulu ngesikhathi kube kunzima. Khona abaningi abazofa bebulawa ngenxa yele persecution noma lokushushiswa okuzokwenzeka, ngoba lento yenziwe leli bandla lihlangene nombuso ngalesa sikhathi lesa sama dark ages from 538 kuya ku 1798, inqwaba abantu ababulawa over 50 million. Kanjalo izophinda iyenziwe futhi again, bazophinde bayenze, they will resume into abayenza ekuqaleni, and bazofa abantu bazalwane abangcwele baNkulunkulu, but laba bamagwala bayoncamela ukuthi balithole uPaul Lwesilo kunokuthi bahlukumezeke. Bebheke izingane, nazi izingane ziyalamba, naye indlala ibhokile, bazoncamela ukuthi asilamukele uPaul Lwesilo ukuze enze njani, ukuze sikwazi ukuthi sithole ukudla siphile. That is why uPaul Lwesilo bazalwane either lula ebunzini noma lila isandleni. Khona bangeke babe convinced engqondweni zabo, bazokwazi ukuthi uPaul Lwesilo lolu kade wakhulula ngalo, kodwa ngenxa yendlala sizolamukela. They will bazolamukela esandleni, meaning they will be doing with their hands, but knowing ukuthi engqondweni yabo they are not convinced, bayazi ukuthi akulona, bayokwazi ukuthi uPaul Lwesilo lolu, but balamukele ngenxa yesimo sendlala esobe sibabambile. Now after ke inhlupho seyiphelile bazalwane, then uJesu bese yabuya. There will be a glorious time bazalwane esilindele ngalendlela le bazalwane, ngoba umhlaba usishayile kakhulu. Kuningi bazalwane sishonelwe, saba sosizini olumangalisayo, and kusazoba nosizo olumangalisayo olungaphezulu kwamandla. iBhayibheli kumele lichaza lihluleke ukuthi libeke ngendlela esikhathi sobe sinzima ngayo lesi esiyakusona. But uJesu kuthiwa ke at the darkest hour bazalwane ebuhlungwini bethu obu extreme, kuthiwa iZulu liyovuleka sibone inkosi yamakhosi iyehla ngamafezulu. Uthi uSambulo 1 verse 7, bhekani uyeza ngamafu namehlo onke ayayombona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye, yebo amen. Ubuya kwaJesu bazalwane kuthiwa wonke umhlaba uyobubona ukubuya kwaJesu, wonke umhlaba, ababi nabalungileyo. Kubalekile sazi bazalwane ukuthi uJesu uzobuya kanjani, ngoba umufunda uMatthew uyathola ukuthi uSathane naye uzoyenza i-counterfeit yokubuya kwaJesu. Uzozenza uKristu obuyayo ngoba efuna ukudukisa abantu. Siyazi uSathane bazalwane oyingelo senkulu enhle, namandla akhe azangaphucwe wona njengoba esawasebenzisa nje emhlabeni enza ebulala abantu ngezimo zeZulu, amandla usanawo. So uzozenza ingelosi yokukhanya njengoba amaKorinte esho ukuthi uzofika ezenza uJesu, and abaningi bayokhothama bethi nangu uJesu. That is why bazalwane it is important ukuthi sazi uJesu uyobuya kanjani. Mufunda uMatthew 24 verse 31 uthi iyakuthuma ingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo emoyeni yomine kusukela emkhawulweni omunye weZulu kuze kube ngomunye. Lana kukhunye bazalwane ngoJesu ebuye ukuthi uyothumela ingelosi zakhe ziqoqe bonke abangcwele emhlabeni wonke. Lana kuyona bazalwane into eyobe iprivate noma eyokwaziwa noma esoyibona after siyenzekile ukuthi hayibo uJesu ufike njengesela noma sibona abantu abangcwele sebengasekho lento ekisho kuthiwa i-secret rapture. Bazalwane kuthiwa wonke umhlaba uyobubuka, the whole world bazalwane
will sithiwa wonke umhlaba usesambulo 1 nje kade sifunda uMathewu 24 kanjalo awasethesolweni ka4 verse 16 ku17 uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla eZulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkuluNkulu nabafileyo kuKristu bawuvuka kuqala khona thina esisikhona esisele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo lana uPaul mechaza bazalwane uPaul uthi inkosi yohlangabeza emafini njoba ingelosi zobe ziqoqa abangcwele ziyobaqoqela kuJesu emafini uJesu ngeke azathinte ngekhathi ebuya bazalwane lomhlaba ngeenyawo zakhe usathane emefika yena uzofika ehamba namadimoni akhe ezenza abangcwele abanye noma ezenza abantu abahlukile in history or whatever noma uNkulunkulu laba abanye or whatever bazalwane kuningi okuyobe kwenzeka lapha usathane nje behamba la kuyobe kuyindlela abangcwele abawufunda ngayo ukuthi ngampela lona usathana kuyena uNkulunkulu because uNkulunkulu iBhayibheli lisitshela ukuthi uyobe semafini somhlangabeza khona thina bantu bakhe noma abantwana bakhe abangcwele somhlangabeza emafini kanjalo siyazi ukuthi ukubuya kwaJesu it will be in the end of the world as well ngokusho kweBhayibheli so lento ithi bazalwane kubalekile sazi ukuthi uJesu uzobuya kanjani ngoba ukuze singakwazi ukuthi singakhohliseki usathane mangabe esezenza uJesu ebuya la ezenza uJesu kuthiwa ke neZulu Sambulo 6 verse 14 ku17 neZulu logoqwa njengemqulu wencwadi usongwa nezintaba zonke neziqhingi zasuswa ezindaweni zazo namakhosi omhlaba nezikhulu nezinduna abacibileyo nabanamandla nezigqila zonke nabakhululekile bacasha emhumeni nasemaweni ezintaba bathi basebethi ezintabeni nasemaweni welani phezukwethu nisisithe ebusweni balo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lwewulu ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile ngubani ke onamandla okuma na lana kukhulunywa bazalwane ngokubuya kwaJesu ukuzamazama komhlaba into eyobe icataclysmic bazalwane angeke uzutshele umuntu ukuthi uJesu nangu njengokuthi uMathewu 24 uchaza ukuthi ningakholwa uma bebethi nangu uJesu lapha noma nangu uJesu lapha akekho oyotshela umunye bazalwane ukuthi uJesu sefikile wonke umuntu wonke amehla obeyibonela ngokwawo ukuthi nangu uJesu efika abanye babe bebaleka bezama ukuyifihla abanye babe betshakadula njengamathole bejabulela inkosi ekade beyilindile so into event eyobona umhlaba wonke bazalwane le akekho oyotshela umunye ukuthi uJesu sefikile noma unangu efika kuthiwa ke kepha usuku lwenkosi Petro 2 2 Petro chapter 3 verse 10 uthi kepha usuku lwenkosi luyofika njengesela mdla amazulu eyadlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha again uPetro la ukhuluma ngokufika kwaJesu ukuthi it will be a cataclysmic event bazalwane bese kuthi abanye bazalwane babuka lokho ukuthi uJesu uyofika njengesela lana kukhulunywa ukuthi uJesu uyofika njengesela angabonakali ukuthi usefikile njengoba isela siyesibone selihambile kwesinye isikhathi sekutshontshela adlula ukuthi awu belifikile isela but kukhulunywa ukuthi isela la bazalwane alitshela ukuthi liyeza but siyazi ukuthi uma uhlala endaweni enamasela vele isela it's inevitable ukuthi lifike kwakho alisho ukuthi uzofika nini ngoba belingaselikutshela ukuthi uzofika nini uzofika ulindele but lifika ungalindele kanjalo uJesu bazalwane uyofika umhlaba ungalindele well laba abangamlindele uJesu bayofika uJesu uyofika bengalindele but abangcwele bona ngeke babanjwe by surprise ngoba they are studying iProphecy nokubuka igameko ukuthi ukuza kwaJesu naku sekuya ngokusondela they are preparing themselves and ngayonke indlela ukuze bahlangabeze inkosi yabo bazalwane isifundo sethu siphela lapho ke namhlanje noma kulesi sigaba lesamanje itest bazalwane iyeza madoza njengoba sifundile sathola ukuthi uPaul Lwesilo neSilo bazalwane kuyasondela kusondela ngempela bazalwane and it's going to be very difficult ukuthi sitholakale sisasayidini elironke uNkulunkulu uyasinxusa bazalwane ukuthi ukwahlulela njengoba sekuqalile uNkulunkulu manje usahlulela abafileyo uJesu usahlulela abafileyo eZulwini as we speak njengoba sitholile ukuthi iprocess iqale ngo1844 kuze kuzofika manje sikwi process of judgment manje but as soon as wezwa ukukhulunywa ngesandle law bazalwane ngomthetho oqangambisa
iSunday no ukuthi ijudgment isusukile kwabafileyo isifike kuthina kwabantu abaphilayo. There will be a sign esiyowazi ngayo ukuthi ijudgment isifikile kuthina la khona uNkulunkulu ezosibeka kwiposition ukuthi masikhethe, although ungayena uNkulunkulu obeshaya iSunday law, but uNkulunkulu uyovuma ngenxa ukuthi iye ezopolarize umhlaba into two groups. Ezohlukanisa umhlaba into two groups ukuthi laba namba abantwana baNkulunkulu ngala naba abantwana beSilo ngala. And iyo into yokwenzeka bazalwane very soon. So ngathi bazalwane lento le singayibuka ngelinyiso, sibuke sizibheke bazalwane ukuthi zonke izono ngabe sizivumile yini na. Nje uIsrael wawenza mabe ku day of atonement, kusuku lokubuyisana, athi uNkulunkulu kumele bathobise imphefumulo yabo bazile. Nathi ngoma sigezile ukudla bazalwane, but ngendlela esiphila ngayo ngabe sizothobeka yini uNkulunkulu, ngabe sizoinakekela yini imizimba yethu, sidle okufanele ngabe siyakudla okuright imizimba yethu ukuze iphile, ukuze imrepresent uNkulunkulu kahle. Ngoba no Leviticus 11 now uyasitshela ukuthi uLeviticus 11 uthi yiziphi izinto efuneka sizidle nengafuneke sizidle esingabantu baNkulunkulu, ngoba imizimba le yakhiwe uNkulunkulu uyayazi idingani. So zonke lento lezi bazalwane it is to do with how we live. Ngabe sibuka oma TV nama movie nazo zonke lento lezi, ama sports, ibhola nazo zonke noma rugby nani zonke izinto ezisidistractayo usathana create ngamasibomo ukuthi zisuse ingqondo yethu away from ukuprepare lesikhathi sizayo ukuze sibe entertained, ukuze ithi masifika distraction ukuchithwa kufika sitholakale nathi ekade sibiza igama laNkulunkulu sichithwe kanye nababi ngenxa ukuthi usathana ufika wasipha izinto ezinhle zomhlaba ezenza ukuthi ingqondo yethu ilutheke, sinaka ubumnandi bomhlaba nezona ezenziwa abantu bebe actor lapha ku TV, si enjoy impilo, si enjoy zonke izinto, ifashion nani ekugcineni sitholakala sesilahlo. Siku judgment bazala nokuchaza ukuthi imindset yethu funeka ihluke, ukwenza kwethu ukukhuluma, ukwenza, ukugqoka, indlela esispenda ngayo isikhathi sethu kufuneka kukhombise bazala ukuthi singabantu abaphila esikhathini sokwahlulelwa, la khona i-destiny yethu is being determined ukuthi sizolahlwa yini noma sizosindiswa yini. uNkulunkulu anibusise bazalwane, amen. Sokhuleka baba wethu sekhayizulweni Nkosi, nasi isifundo Nkosi yami sesitholile baba esikhuluma ngokwahlulela kwakho. Le sisifundo Nkosi sinzima impela ngoba Nkosi yami kuyacaca ukuthi njengoba sesibona isiprofethi sifulfileka, isikhathi Nkosi sokwahlulelwa kwethu thina esiphilayo sesiyafika Nkosi yami ngokusheshsha. Sisize Nkosi sibe prepared for what is coming. Bazalwane belalele Nkosi yami, benze Nkosi ama necessary preparations, bazivume izono zabo Nkosi yami, bahlukane nazo while isikhathi sakhona, ngoba siyeza isikhathi Nkosi yami la khona umpriest meqeda ukusinxusela singesakwazi ukuhambisa izono zethu ukuze sihlanzwe Nkosi yami ebubini bethu. Sisize Nkosi yami, usenzele umusa Nkosi Jesu, siyakhuleka, amen.